siyobonana khona lezulwini siyobonana khona ezulwini siyobonana khona lezulwini siyobonana khona ezulwini siyobonana khona. Isikhathi lesi ngithanda ukubonga umfundisi ubaba uMaphosa ngesikhathi athe wakhuluma ngezezulwini. Bakhona abanye abazimbaxa mbili abathi ngapha banatha ngapha bayenzana. Sizwe lawe usithi hayi mina ngiyahamba esontweni ngoba abafundisi laba basifundisa izinto eziyizo. Lapha sibuye ekukhaleni ubaba uMaphosa usifikisile khonale, siyambonga kakhulu. Isikhathi lesi sisinika umama uMakhumalo okazibutheni ukuthi asitshele ngendaba zamabhuku awezakhamisi. Mama Makhumalo, sungasukuma mama ukhulume labantu. Litshona njani zakhamuzi? Ngiyalibonga ithuba leli ngipha lona. Ngithanda ukuzehlisa kunkokheli zonke ezikhona lapha. Asitshayena amabhuku ngobunengi bethu. Amabhuku kaze ngobunengi bethu. Nxa uzalala lebhuku ungazanga lalo ukuzolitshaya emfeni ubona kulelembe libomvu uzwa njani? Amabhuku kaze ngobunengi bethu. Labangasijoyinanga bengicela beze ngobunengi babo bezosijoyina. Siqeda lapha lizanithola ngihlezi lapha sizotshaya amabhuku. Ngiyabonga baba uMoyo. Siyabonga Mama Makhumalo ngendaba yamabhuku le. Siyakubonga kakhulu. Lapha sesisalelwe isikhulumi esisodwa andubana sizavala umthandazo wanamhla. Silo baba uSibanda onguye owe-residence. Baba Sibanda, selingasukuma likhulume labantu lapha. Ngiyabonga baba Moyo. Ngihloniphe imuli yakonyoni. Ngihloniphe abafundisi abayibo basiphathela umsebenzi ngesikhathi esinzima njengalesi. Siyabonga kakhulu kini bafundisi. Ngakho ongakwaziyo ukuthi sihlangane ngobani la. Sihlangane ngoSocks. uSocks ebelivelela imazi eyiTerra Boy. Ubehlukuluza abantu abanengi. Ahlukuluza abazali bakhe. Namhlala umama embethe ingubo enje lapha phakathi endlini. Ubevele ethwele nzima ngoSocks. La nxa engazaka kubonge okwenzakeleyo kodwa ubethwele nzima ngumntanakhe. Engilethemba ukuthi kusukela namhlala uzakaphile kuhle lezakhamuzi. Uzakaphile kuhle lezakhamuzi lapha. Ngenxa ukuthi ubengasaphili kuhle ngomntwana ongakhuzwa ngalaleli. Kuthiwa esintwini isotsha lifela ebusotsheni balo. uSocks kakho ngakwaziyo ukuthi ubusotsha bakhe uhambele kibo. Yebo singezwa ubuhlungu ngoba sokuphinda simbone. Kodwa ke bafana ngicela liyekele leyo ndaba liyayibona ukuthi njani. Ayinhle yenza liphile impilo embi lezakhamuzi. So ngilethemba ukuthi kusukela namhla asiphinde sizwe into efana nalale ebisenzwa ngosokisi. Moyo ngiyabonga baba ukuthi unikele lesisikhathi ngakhupha kungaphakathi kwami. Thank you very much.
Umuzwe lemdala isibandelo sijala amasimba. Khuluma inja. Thina sihlehlela isotsha siyakhala nizokhuluma umbhedo wakhe la. Yazini boy. Sigibela ithambo sidle igazi thina. Ngudoti lo asigcwaleni ngama-cross band kuphela. Ubuyile. Ubani? Ubusilo. Lo yena yedwa ubuyile izikhwama zingene so izikhwama amagqibha ezikhwama. Ngibone ngosi. Phela wena ngiyakwazi nga. Ubuyile. Lalela ke ngikutshela into engayizwayo. Ubehlela lekhiwe egoli. Wena duba ngamanga phela Zonke nje zonke zidlula la. Yakwazi ukuthi i-tennis mga. Hayi tennis. Ngakutshela ukuthi ngafuna egoli. Ngakutshela. hayi wena. Anyway mga ngizakubona ngale mfeni kaBrasox. Futhi uyabona abafazi kaSox besenze nje. Zakubamba khona. Manje thaka ifanele leni. Athula umsindo man. Athula umsindo man. Manyonyoma. 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 Athula umsindo man. Athula umsindo man. Semungeleza senjule, esasenjule. Ha, wasela semungeleza senjule, esasenjule. Oro kanjani ngebhoza lithi kanjani? Uthi sidale noma amabheli uzobhadala yabona. Ungawuthi yonke umuntu uyathathela la sithatha noma yini ayithola. Nakho ku-fresh ibhoza lami sokhona ukuyidala njengoba sifuna nobhuti ayithola. Nansi inkantini lapho ufuna ukushiswa oro kanjani? Sidle phakathi. Singene iphakathi sishise lo doti lo sifuna abantu. Awu phathanga nokiza So machines. Semungeleza senjule, esifuna inyuko, esifuna abantwana, esifuna umsebenzi. Semungeleza senjule, okhanda chisa, omondo ozabenzani. kanjani khona uphephe ukuthi uphetheni lapha yebo thatha ngobheko wakho Ulalutho. Ini? Bengazondawela nisho ukuthi wathuthira kulo muntu telefoni la. Thina futhi singantwana besikole Futhi sekushut up wena. Ikwindlo. Ufuna kaMaswaki ukudoda. Futhi sekushut up wena. Izithande. Mphathele nangastande. Ngambambi mina planta kubophisa. Mphathele ntete nami. Zambophisa. Amasimba wena. Yena manxibe fokofu wena bheka indaba zakho unozijala amasimba wena. Efuthi kuhamba nje. Mchifana. Right. Noli. Mchifana mbani? Usuka. Ngathi ngalifika ngale goli lingamaXhosa, lingamaZulu, lingamaVatvat ama-Afrikaner. Awukwezi. Kuphela so. Awula khathi ucocanga ngabuya ngabese. Ngakho kule intokuze ngifuna ukugijimela phana ko council. Kule unye kuyiprogram okuthiwa iWokiki. Kunceda abantu abadala ngokudla lani. Okay. Nengiphela okwenzakala lapha ekhaya. Wambiza phela lami ngizele incedisa. Ngubiza ngathi wena uyanti uyahamba wena. Angihambi lawe Noli, sengikhona magala lapha ekhaya. Anyway Jay, ngicela phela uningethu any agency yama modeling. Modeling. Kaja into modeling wena? Hawu, ubungazi. Mina ngicela utshela first presence eCast to Cast. Yeah, really? Kathi manje ufuna ukugoli kanjani? Kanti igoli fast.
ngifuna ukuba top sebenzisa ifoni lenga lapha eZimbabwe yonke into islow ngale goli ziyashesha mntwana ziyashesha akutshela goli ga ungayiphela shayistile tsingaka awuyiphela hayi mina ngicheka la cheka don't worry mina girl guy bafika sasa How right girls? right yokuthini right yokuthi kunini ngulindile ndoda isikhathi bani ngathesi Sorry ndoda bensenzo omncane phakathi lapha. Ngizwana chomi ngiyona Ngire. Zabe sengutshothi awufani Bye bye. Linjani mama? Oh I namhla rehearsal ayikho enge Tuesday. Yeah. Ah ngiyabonga mama. Mbongile. Angisengiyekho. Kulungile mama. Ushap chomi. Alright wena. Alright, sabona nge Tuesday. Kulungile mama. Shap mashezi. Alisi. Shap afethu hayi. Salubonani linjani? Hayi kulungile. Lisa popodas. Afetse wena bela. So celebrity. So kunywa ngawo yonke into abantu. Until sokusufile. Watshethe uJoshua uvukile. Uzwi futhi. Abungathalazi. Imali ne? $30. Cash or eco cash? Okay. Ngibhadala ngekilo. Cash, it's all right, sister. Hey, sister, unjani? Ngicela ukukhokhela phela. Thanks for doing us bhadala. Ngiyazi but today uyabona bengicela ukuthi ngibhadalele yazi. Good. File mali nenganjambe nikeza abantu abahlupheka yena. Wese. Ayithi ngoba usihlabangani. Joshua. Yeah. Joshua Moyo. Unjani? Ngikrende isikepani. Awula. Kunini ngakugcina Joshua sure. 40 years ago. Antu uzoyiblessa usimbhadalele. Antu ufike wathi ufuna umbhadalela bhadala. Yeah, vele ngezinto zakhona otherwise. Ukrende wena. Nishabu Joshua. Wena nyanya uyazi. Kachami, asamqondisi la. Hoyi. Umbonweni. Hoyi. Mina ngimbizi. Chana la lo. Akumnyeke lo. Chana la. Yasithami. Umfana lo yabe lokhetha ukuncedisa ndaba besikole lokho homework. Inezidingelo ilaja khona. Hayi suka andivele these days babhizi behlali benyuka la ngamaphasta. Uthi bahlali phansi church ngaphi lobusi. Amshayela lo. Yeyena. Kunzima lapha siyazifanana. Kodwa kwazi ngabe yimi nje ngabe ngile mali. Shaka ngabe ngiyamnika imali umfana lo. Azambele emazweni yakwazi. Ufundile phela lo mfana lo. Yeah. Khona uqinisile. Linjani mama? Ngiyaphila. Ukhona ubusi? Ubusi kakho ngikuthuma emagrosa ngeni kumele lendle. Alright. Anyway vele singaloko sikhuma bomqondisi lo. Ngazi nje stress yakwazi. Esani futhi chomi lawo. Antu yawazi nje mina ngifuna egoli. Isifiso sokuyegoli igaya. Mina ngifuna uzambele egoli ngitshela. Hayi wena ungahlupheki ubusi ukhona. Uzaba ubusi. Ubusi lo busy lo mqondisi every time lo. Futhi yena vele uyimbulu ngitshela usisi ngalo. Ngazi uyimbulu. Hayi umbekezelele chomi safika la endaweni usajayela abantu kancane. Hayi suka.
Suka. Iqiniso lihle mntanami. Yeah, liqiniso mama. Ngithe ngibona kuma television abantu beSouth Africa bechiswa bephila ngathi hey kathi ngabe abantu beSouth Africa bangenwe ngumoya bani. Mama, into khona kunzima. Anje lo braso kusofaka ubuhlungu khona egoli sibemdubule. Ngizokuthawu bebaleka ngemota imali. Lathi seswa njalo mama. Hey, ubaba uSibanda phela bekhuluma ngakho ntambama emthandazweni. Hayi mama uSibanda mama. Elikhipha iqiniso njengokuba. Hayi nelikhupha. Othi ngeke ukwenzela ukudla ubusila ngisamboni dala ngimthumile khonapho ukuthi usedlule ngaphansi akwazi. Sekungeneza sejule. Esifuna inyuya. Esifuna abantwana. Esifuna umsele. Sekungeneza sejule. Okhanda chisa. Omondomo. Ozabenzayo. California. Hayi mbongile kakhulu mama. Mama ubuse ngabela imtshela ukuthi bengimdinga. Ngizamtshela. Yeah, ayabe kwelilanga mama. Yeah. Alright mama. Kanti sohamba. Bese ngihamba. Kathi kusubu ngaphuma kwanakho shwa sezihamba kudale kuninzi. Sorry Jekani. Enhlane ndaba nabangane bami mama sasiqala ukuxoxa sho. Ithi yenzi. Ngicela sihambe lapha phela mama. Sengiphuma shwa sengumntwana uyakubona Mama ngicela kungikhulume lo mqophe la sesisejahile yini. Ngihambela lapha ngiphi ngibheka kanti. Thank you mami. Mawuphuzwa. Uke kusafana ngani? Ayazi bese isitori sakho ngiyasizwa ndikaze buhlungu kakhulu. But all I can say uNkulunkulu uyakuthanda nje. Serious mqo. What you need to do, just repent, give your life to Christ. But mqo yazi. I regret yazulela amadoda ngifana. Kusi. Ungenzi njalo nje. Kuyafana la teka sibasibiza amagama amabi each and every day. Baraslandaba la ukuthi. Amagama afana lani mqo. Bathi thina ngasifundanga singamasela leli kasi lezifebe. But akhofe. Ya into ebuzobuhlungu ukuthi nasifele izona zabobhuti. But just in mqowana dala injuba nti la ibilazi izinto eziqhaza khumbula injuba Sundowns. Hey, Injuba used to rock undoza. And musically kuthiwa ngubani lo uDon Gumbo. Ga injuba ayika kuba mnandi nje ga. Zikhona izinto eziningi ezinhle besenzakala la. Why abantu bekhetha ukuthi bekhulume ngokubi vele? Boss. Talking of music, kule project engiyenzayo ngifuna sibambisane nje. Project enjani mqo? Oh, I'm helping young people with my talents and make them to earn a living using their talents. Okay. Into yona ayidingi imali. Yeah, yona imali yafunakala. Yabo, but I know with the help of all mayor, our councillor, the community and like so for Khwabarati, we can do it. Angimazi mina uKhwabarati mbani. Oh. Kana umchitho ngwa. Sengikhwabarati ngwa. Ngwara idlala ibhora. Ngwara idlala ibhora. Ngwara idlala ibhora. Uyasiza ngani useyini? Usehlabela. Usegija sezinto ezijinile sephuma kuma TV, sesimuza ku radio nje. That guy. Seblind nje. Hayi kusho ukuthi usekuthile phela. Ngwara usehlabela. Kuthi kunenge nje. Yo. Hayi zakhipha phela nje nje. So manje uthi mina ungincedisa. Ngina problem mina nje. Anything yokuthi silungise ikasi mina really I'm really interested. Siyayenza kai. Ngene ngoshapa. Azini.
Cha mina ngizabe ngizobona futhi. Kusomile ngihambe belungisela ugogo nje wayo. Ngosi lokho sisakhuluma la siphungukana. Yamazi ugogo nje khapha be. Aza. Phepha lani leli moya. Leli liphepha lomhlangano olaphe eBhawa lapha obizwe ngikhansila Manxuba. Kanti inhlangano yale ngapheli kuthanga izolo bekungumhlangano kuthanga bekungumhlangano. Umhlangano wezakhamizi. Oh, ubuya kuhle. Kulodaba lapha moyo. Kulabafana babonile lapha nesitudla Bhawa bebamba inkunzi bedlengela abantwana abangamankazana. Kanti thina sithi sokwaphela ngosokusiloku akudlulanga kuyaphila nakhathesi kuyaphila shem. Uye kusasa Manxuba uzokhuluma ngakho mana ngigijimisa amaphepha ami. Hambe kuhle moyo ngiyabona. Hallelujah. Kunya, amen, amen, kunya, Yabona ntombazana ungabe udaneleni ukhanya udabukile emoyeni udabukele ngifuna ifoni yami shathala abantu abasokhoshela abantu abasiyathala manje simese ukuthandaza mntanami inkosi ithi mangitshele ukuthi ifoni yakho ikhona lapha enjube and usazoyithola eyinye ngifuna bephendukisa ifoni yami ngeke ngithi ngiqala ukuzihlalela enjube ngivele ngitshontshelwe mina Fero Town inkosi ikuzila ukhala kwakho mntanami inkosi yakho yele impendulo yakho ngabahlanye ngifuna abahlanye Fero Town mntanami eBhayibhelini endibalayo elingcwele lithi thina silawa amandla ukuthi siphindisele asilawa amandla ukuqalekisa inkosi esithandazayo yiwe namandla ukuthi jezise bonke abenza ukuphambana lomlayo wayo iphindisele konke ongabe kwenzakele hashi thina okwethu ukuthandaza lisho ukuthi kuzahamba njani Fero Town inkosi yiyo eza kunikeza impendulo ifoni uzothola yini ngizathola enye amen ngiyabona Sweet moyo ulavi wami udane wami somoya wami ngiyafela ngawe awu baby moyo ulavi wami udane wami somoya wami ngiyafela ngawe phakathi kwamatsheli yonke ngifuna wena Manje usho kulindisa isikhathi eside kangaka lelanga selinjise. Asigisi mabhebezi yazi into zasemzini lezi ama up and down besahlanganisa ezinye lapho.
Manje why uthenga iphume wena usasithuza-busy? Skisi baby, uyazi namaline ama-fuel lawa kulena waya jo. Yeah. Least usufikile, it's fine. Thank you, but otherwise wena ugrand. Ngishapha ilanga kuphela Joshua. Ilanga Too much. Bukela phela since that day uyabona le story vele lokho singishaya jo. Inhliziyo yami namanje lokho ishayela wena vele isikhanda. Inhliziyo yani Joshua futhi. Tshela jo. Userious kanti vele? Angiserious sithandwa sami noma ukhona siyajola yini noma wathi. Ngathi sengubona ngathi userious ngestory sakho ekhaya mina ngafuna izinto zama relationships. Ofasa uyathandana yini? Ngithandana. Manje inkinga kuphi? Into nje emphuma kizo. Ngisafunisha ngomoya kaya. Manje mina sangakulinda phela noma ungathatha isikhathi esinganani yabo ukuthi uqedeke lezi ndaba zakhe. Ngiyakutshela. Bukela phela jo. Aziphathele something yana. Uyazi ubhuti kaMashangulo yabo into zakhona lezo. Joshua bag yenje so. Yeah, yes sweetie. Mbathele. For wena jo. Jo. Anawutshela ukuthi vele izinto zikhona wena khululeka nje kuphela. Joshua njani? Serious. Joshua, thank you. Bani lona futhi. Ekuseyibodova uhambani. Ngiyeza lapho libambi njalo ensesikhaleni. Okay, asitazi lapho. Sweet. Phela phela ulova sebengidinga lapho khona ezinye esiziphushayo lapho yabo. Engizothi ukubhekela lapho baby. Sharp is that. Uthanda wena ungadibali phela lapho. Awena. Story is so. Story is so. 5, 6, 7, 8. What's now? Yini uyenza? Just para 3. Just para ngani? Para 4. Manje lo yenza? Ake ngiqase kahle la. Before siqasa ngicabanga. Yeah, when. Awuzibala. Uphuza ikufika sokuya nathi amanzi. No, it's okay. Why get on me when I tell myself? Badile la uyazi. Guys, uthini sorry phela la. Sorry, sanmanage. Alright guys, aliphathele visit lapha ngusispusi meet the team. Hello guys. Hello sis. Anje kuthongwa? Ubusi. Okay, I'm Divine the resale manager. Okay, Divine. Okay guys, awusisasebenza ku song kanti? Yeah. Divine, libhala homework. Yeah, sure, this is funny. Alright guys, remember first thing ama homework and Yeah. alright, Divine, you can continue. Yabe at such as we will see around now. Sure. Bye guys. Bye. So, is this I said you would have said Sierra. Siyabonga ngomthandazo elisinike wona Mama Manyoni. Zakhamizi ngiyalibonga kakhulu ngokuza kwenu lapha. Ngokubona kwenu amaphepha engiwangenisileyo ezindlini la sukuma lonke. Ngiyalibonga kakhulu. Umhlangano lo ngumhlangano oqhakatheke kakhulu. Olezinto eziningi esifuna ukuzenza la. Kulo baba uSibanda nangu lapha silaye namhla. Ubaba uSibanda lo ubuye lokuningi alakho okuhle siyalibonga. Baba Sibanda. Ngiyakusukumisa baba. Ngiyabonga baba Moyo.
linjani zakhamizi? Siyaphila. Yeah. Ngithe sizohlangana lapha siphakulelane lokhu enguphetheyo. Zakhamizi bengilo councillor. Ukhansila ulethe uhlelo olumele lungene esigabeni sethu lapha eNjuve. Abantwana kumele babhalise kule msebenzi ezaba khona abangeni bengabhalisanga. So kumele libone ukuthi abantwana bayabhalisa ukuze bangene kuleyo msebenzi. Khuthazani abantwana ezindlini ukuthi bayibhalise. Kuyini Manqube? Baba Sibanda ngiyabonga leli thuba. Baba Sibanda sokulezigebengu ezikhona lapha eNjuve ezibamba abantwana besikole inkunzi. Abantwana sebehlala bebanjiwe inkunzi baba sengiyatshela Manqube. Hayi Manqube. Yisho wena le. Ngiyabitshela Manqube. Mayuyu zakhamizi. Kabili babona abafana bankulu. Hayi mayuyu manini eqedise. Ubaba uSibanda bese khuluma manini. Khuluma Manqube. Abafana laba ngababona bethathela abantwana besikole amafoni. Ukabili ngibabona bebathathela. Nginje ngikhona lapha ngibuhlungu ende ngibuhlungu. Khoza umfana ongikhona ngiyamazi, ophoso wangichaya ngingaka. Ingangonina ngingaka. Ophoso wangichaya. Ngibuhlungu shem. Hayi ngibuhlungu shem. Hayi, ngiyayizwa indaba Manqube. Hlala phansi. Sizayibona leyo ndaba sizayikhamba emoyo. Kumele indaba leyo siyithathe sihambise emapholiseni. Yeah, kumele sihambise ngoba sokulokuganga okukhona lapha. Yeah, ukuganga okukhona. Hlezi engcenye la iprogram kaCouncillor leyo emsebenzi ingaqeda into ezifana nalazo lezi. Yeah. Baby, bhekana Krista acobezela ngathi amehla akho yeso. Judge, but I saw it first when you started. Ngiyazi. Judge, akunjele kanti. Ngiyavena know what you do for a living. Ubani mina ngiyahlanganisa sithandwa sami. Ahlanganisa. What do you mean uyahlanganisa? Wena noma yini uthi khona ishodayo yabo. Khona mina uBrajosh sangakuhlanganisela into zakhona vele. So why is it Joshua mina ngubona uyenza anything yokuthi lungisa injubi? Yazi amakasi anezitori zawo yabo. So Joshua minthi yona vele yonke into le ekhulunywa ngenjubi izinto ezimba zikuhluphi wena. Hayi khona uyabona zenzeka but sura ayikho nami into engayenzi yabo. Mara why lokho esikhuluma ngale story cebezela ngakhona namhlanje. Ngenela kamnandi jovale style. So Joshua style yawo yazi wena namuhla. Hello guys. Guys la chaza. Why singabe busy ku project kanti? Sishane lapho abahlanga. Yindaba. Akakuze ngivuma i-project kasitshela abazali ka. Futhi laba ngabe njulo. Alright. Kasitshela abazali babo. It's fine. So sakhuluma laba abazali then sesibabisa. Uyabuya hamba. Lapha. Uyabuya hamba mayengabe.
Malisebenze kanjani ndaba? Yini manje le boy? Uzela ngamathoyisi. Anti ngiyakutshela ukuthi abantu bagawulekile lana kufunakala boma laptop ngaphandle lana nonuzela ngamathoyisi. Asazama udonsa amasocks iphoza la. Ya khuphulana amakawuzo cause ngeke belokhu ngisipana nani ngihafa linali ngenzela into ezinje. Nasozama phoza. Ya utshele nalentwana zakho lesisheshise la kudlalwa kuyasetshenzwa la. Ngiyakuzwa phoza. Sure. Otherwise, namhlanje manje uphethwe yini? Khona lentwana ihamba ikhuluma amasimba. Smoko. Khona into wena singaprayer onyabheyila noma yini wena bathi wena ngobhekele thini uyayibona. Sihambe khuluma yonke indawo le. So le mpimpi la umuntu uhambe khuluma ukuthi thina singaprayer onyabheyila singaprayer onyabheyila ungena apho kulezo zinto. Urenga ngobani ke manje lo church boy umqondisi abakhuluma ngezimfeni. Ubani lo church boy lo? Yizophozela. Angithi intwana mfaka wena ukuthi vele ustars lapha. Yizophozela. So wena geqeka nalamathwasa akho bonke kuyaherezeka kusetshenzwe la. Ufuna ukuzwa nenonsense asigijimeni ngomsebenzi kuza ama laptop la. Ngiyakuzwa phozela. Yeah. Angilezi nje. Swa. Joshua ngoqinisa igebenga la lenza ntobani kulindawo yena uJoshua khona yambona labwa umntwana lo wachiwa ngabazali bakhe umntwana olungileyo kuyina sekwenza namhla la uyadelela lokudelela ngikhuluma lawe wena ubhemela igwayi kuyini khona likuthatha ngaphi into nankana lamafoni ayikhulunywa ngomanqube yona la yiwo lamafoni yona la kambe ngabantwana labo benza intoni ebantwini so into kumele siyenze kathi sihambe emapholiseni kamele uyabona hayi sihambe emapholiseni. Vele story lesana simnandi guy. But as I like the way bangcithe ngakhona nje awuzokhala ukuthi ayazi into leyo. Serious. And vele khapha bengicabanga mqowani ukuthi story leso Othello phela sipowerful. So uzithi ngani? Bengicabanga ukuthi mbene singahamba ezikole simshowcase ayisebhuku phela ibhuku leli. Yeah. Khona it's a good idea bona. So asiyazi njani? Siyaqala ngalapha eMpophoma then siye eNjube. Kumbe siqale eNjube. So uzofuna proposal sibhale impilo izincwadi lezi ansambi sesikolo yabona ama proposal mina yakwanisa kwabhala if ukuthi kubamba ama proposals I can do that manje right ngakwanisa kushap yabo. Another thing qobe ngicabanga nti ukuthi singakwanisa ku project si include yini modeling and designing. Yeah, khona kushap esilonga abantu benjube antsho sifuna abantu benjube this project ngiyantu benjube yabona. Serious because ngiyazi vela abantu abafundi beyenze khona lokho but then anti ukuthi besingelayo thina so ngizokhuluma nabo abantu bakhona then balethe manje yabona awula smoke yo that's my partner bazothaba ama girls akhona bazothaba guys like serious they are so passionate ngething nale then balethe awula smoke yabona thingenze so anti this Etingabe ngiqala ukuthi ngidraft kathi si proposal uma mengakabuyi and then ngiyenze njani ngilethe ngini letha ntamba hayi ubuye wena mqo inhlangu latha mina hayi yabuya alright ngathi sihambe ngenze izinto eziningi nje alright ngathini very obvious sasayibhali iproposal don't worry wena alright shaba Sebungeneza sekume Okanda chisa Omondo Osabenza Ayisho ngathi awubona
hamba lokho. Nini ngikhosi ungalandelani nathi wena? Ngikhosi ungalandelani nathi wena? Kubusi sekunguwe. Ezimfeni nguwe. Kuma projects nguwe. Kulisi sendlalayo bu. Thina singena phezulu khona. Kulisi. Endleleni la abafana laba okuthiwa ngoJosh la amatsotsi amakhulu lawo bamtshayile angazi ukuthi bamtshayelani umfana oyenza izinto ezinhle kangaka betshaya umfana oyenza imisebenzi yakhe emihle kangaka emphakathini lapha na umfana sebemtshayile Mqondisi ubuvelanga kumvela ukulesa Kuriyesali uyabona ke amariyesali akho ukuthi akulethelani ngathini ngeriyesali Mqondisi Anhlali ngikukhuza ngeriyesali yakho Uyabona ke amariyesali akho Ubuhamba lo bani nqo hamba lo Anyikukhuzanga ngobusi Yumvuzo ke lo weriyesali lobusi Hayi kulungile ke mama mina ngisake mfike ngiyebona uSibandali sikhulume ngendaba yonale umfana lo bangazake bemenze so abafana lapha hayi ayisonto enhlele manini ngigijime sibili ngiyembona uSibanda siqoqisane sizakhuluma ngayo indaba le Zwana ke baba Moyo lingiphuzela nje ngizathatha umthetho ngufake ezandleni zami ngomntana mosenduzi manini ngigijime hayi inkomi ngazala umuntu komhlanhlandlela ngiyafunga bakwethu Mqo akuzami ukuhlala phansi lapha ngikuthobi Yazi mama lokho ngitrakhe lo mqondisi ndakabambi phone. Umqondisi kasongo into ukuthi ngamaye ngifanele bangabambi phone. Kanti belingelokho lonke kuResali Bese sonke sibe. Kanti manje ke Last in mama ntempo maye bachaye bangifanele. Ithi sesingaqala sizenza ama workshops ethu. So mvuthi ngitshela umqondo uzathaba unene salint be return college khona ngalempo maye. Kahle ke liqhubeka ngentweni Kesiqhubeka mama. Kuhle bengifisela inhlanhla Sawubona mama. Busi thatha isigubhu uyefila amanzi phandle namhla amanzi ahamba Alright mama.
Simqondisi. Bus, udinga la? Ngidingani? Awusadinga kanti? Businthe ufunani? Ngisakutshela Mqondisi ukuthi empoma hayi bafana bathi sesingavela siqala ukwenza ama-workshops. Zwana Bus. Angifuni ukuza idoti yakho ezo. Ngicela uphuma hamba. Idoti yami ini? Bus, ngeke understand. Yikho ngithi phuma hambe manje. Phuma. Ngifuna ukufa mina. Uthi wena awufuni ukufa. Awufuni ukufa ubula yini ngokusebenza nami? Ubula yini ngokusebenza nami? Bus. Phuma. Okay Mqondisi. So wena la i-problem ukuthi wena ngakuvulela isifuba sami ngakutshela ama-secrets ami. Namhlanje ngosuntshatshu ngitshela ukuthi wena uyafuna ukusebenza nami. Yazi. Phuma uhambe. Yebo. It's fine Mqondisi. It's fine. Mqondisi. Gogo. Kwenzakalani kanti la? Akula lutho gogo. Ungathakula lutho. Kulo muntu ongaphanga ukuphuma lapha ekhala kungela lutho. Gogo yahlanya unkazana lo. Nxa usithi uyahlanya utshoni. Kodwa nguyu ubusi. Angifuni ukuzwa. Uthani? Uyibusi. Ubusi wami. Angifuni ukuzwa, angifuni uzangihlanyisa uyazi wena. Kukumembiza ngizibuyelena yedwa. Abantu etha nginyanyanya ngombizanga lapha enengenela. Angidinga ukuthi ubisi uyayibona indlu le ngayifolela fanami. Ngayifolela indlu le fanami. Asondle amadobhe le. Angifuni ukubona idoti. Uyangizwa ukuthi ngithini Mqondisi? Zigugu but angizwa. Ngitshenzwile gogo. Ngizwile gogo ukuthini? Uyabona Mqondisi ke lapho usungithinte kwezinye indawo. Into enzayenza sizafonela uMavisi. Uyegoli. Ngoba lokho akulanto yokukunceda ngayo lokho. Kodwa gogo usibuyisene ezivuyile. Mina kodwa imntwana ngisafuna ukusebenza la. Angifuni lokumbona lona umntwana la. Kazi kokukuchayisa ngabantu usuphinda umngenisa la. Aso ground ye desert le mfanami. Ngiyakutshela umama o. Sengaqeda ke ha. Lelanga lona leli. Hayi ngiyakutshela sizome thuzekenze impahla. Hayi Ha, mfanami uzakutsha lapha. Langa lapha ngiyakutshela so. Khuluma so, mele ngiyesibhoraneni khona lapha ngitshela. Khona vele yemke, ovela usiya ngapi kanti vele? Noli, home is best ngitshela. Cha vele usoleni kahle kahle egoli wena. Girls. Asithe gola ayikho lula. Nangicina senze izinto ezingaqedakaliyo ngitshela ukuthi ngithola imali. Uyabona wena ofuna ukuya egoli wena. Uyazi ukuthi kuthani? Hlala phansi la. Ngavele ngakubona wena. Ngavele ngakubona kudala ukuthi wena vele ule problem and ule jealous and ulomona. Ngenxa ukuthi usubona lokho zenini lo ubusi. Okay, ngangisiba wrong ukuthi ngine into zangikhaya, ngutshontshela amathukela angikhaya, impuphi yangikhaya, yonke into yangikhaya ngutshontshela. Kanti singoba sokubuya ubusi lo susuncenga impahla zakhe. Okay, ngicela ifoni yami vele uzokhuluma la. La wena muhleza wena. Sala. Sengakhanya sengathi sibalutshwane. But into enhle vele iqala njalo bazasijoyina abanye abantu. So kathesi singaqala siyedobha amaphepha konke sikline yonke idoti sisukela phansi ngale Enketha Drive siqansa sisiya echurch ngale thwa yibi ichurch eLutheran baba. So asameni bantu benjube siklineni silungisa indawo yethu. Ungaphela umoya
bakhona bazokuhleka abanye bazokulahla yeah bekumele ubambelele qinisela bekezela yeah bekumele ubambelele ungapheli umoya 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 kulungile sikhule kulungile siphendule kulungile sihlabe Sakubona mntana. Ngibona njani bakumfundisi? Hayi siyancenga egameni lenkosi. Pharaoh tang talut mashakala basothoro mandara bashala baba. Mntanami ngibona lapho lo hambo olungiselelayo ungabe usiya kuphi? Lesifiso sokuthi ngihambe ngegoli bakumfundisi. Pharaoh tang. Mase simene sokuthandaza. Uthi mambuza ukuthi kanti lezi zibusiso sizibona phambi kwakho uzazishiyela ba? Izibusiso. Khona lapha nje bakumfundisi. Pharaoh tang rakashathala banaba. Esimene sokuthandaza amanzi aqhubeka ngithandaza inkosi ithi mangutshele ukuthi kufanele ubuyisane labangani bakho lithethelelane yikho lapha kule mpilo yakho khona kunye lo mendu wakho abangani bafundisi laba lomona kangaka hayi phela yo engenza ukuthi ngize ngithi ngcono ngihambe ngiyegoli mangiqhubeka ngithandaza inkosi mathi sikutshele ukuthi wena funda ukuxolela uthethelele ithi sikutshele nje lokho kuphela mntanami masisho njalo ke hayi ngithi amen 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 babumfundisi siyabonga Hayi ingoma zakho zimnandi shame. Serivele isikolo. Noliyenza kahle ngithi maliqeda isikolo bese liqala amariyezali bese liyaqala ukurecorda bese liyahamba istudio ngisho. Kana lithi yamazi umqondisi. Oh. Yeah, cause uhlala nga. Oh ngapha. Okay. Akubuza usisiphutshela ngayo lapha uzomtshela. Oh loya. Okay ngiyabonga ngizalibona kulo ntsha ngithi. Alright. Ngizo grand. Ngidlebe kuchaza. Mbali uzokuchaza bani? Yabugqokeni mbali. Yes, izigqoko zakho zeChristmas. Hola bafethu. Ansaba. Usahleka, luyeza usuku ndoda. Thaba lokugedla kwamazinyo. Sungujudas we. Phenduka. Wena uphenduka nemsebenzini? Hayi ngisekho la. Chiye kurobha abantu nibemsebenzini. Kumbule madoda izenzo zenu zonke lezi zimbeli zenzazi zaliphendukele. Mafona onke nalo watshontshela abantu maduze nje uNkulunkulu usazoliqalekisa. Khona lisazokubona. Sungumeja street wena. Uyasijaja manje. Wathi zanyanyisa vele uhambe. Lendlela ngihamba. Hamba. Kodwa lendlela. Hamba ndoda. Mangacabanga ukuthi uphenduke emsebenzini.
So Peras. Ugreno. Great. Ngiyabona lapha udlela lapha ubhizi ntana. Ya Peras akuzama uncenga lapha isichiwo la. Vele kublind kulamalanga. Alright mafana. Great mina Peras. Yazi ukuthi yini mfana. Yaskisa I'm sorry yazi ukuphuza ukuresponda ama text akho. Awula nkinga Peras awula. Angithi ngise studio ziyabuya mafana. Yeah. Ngizama ukukhipha i-album entsha. Ngiqakezile. Vele ombesibhuda zikhuluma i-album. Ikade sikudingela khona. Sengavula igroup lapho yabantu abatsha lapho. Abalama talent. So besicela ukuthi njani sifeature i-album yakho if you don't mind. Liyariyesa lapha egazi? Mafana. Uyaphusha. Uyaphusha ntana. Kuzama Peras. But my belungiseni belipackageni i-choreography belipackageni. Besilungisa i-dance. No, ku-grand. Even now singakona ukuhamba siyababona Haris. If ngifuna ukuthi siyababona. Asabe siyabona bro. Bengathawa vele bona kwabara. Manje uthi umsebenzi. Abangiqedisa la. Serious? Alright. Kokho yabele saphume nokwabara la. So you're not going to say anything? Joshua. Busufuna ngithini? Angazi George, say anything. Khuluma anything esenhlizweni yakho. So Joshua lapha problem ukuthi mina ngibe honest lawo. Hey problem. Yasithini Joshua? Ukuthi ngitshela iqiniso mina ngepast yami. Everyone ule past Joshua. And it's not like I'm proud of izinto lezade ngizenza mina. That's why I'm here. I'm trying to correct my mistakes. Yasithini Joshua. Ngiyakuthanda kakhulu. And ngithanda inhliziyo yami yonke. That's why I thought ukuthi ngibe open with you. Kuyabe kuyi great start. That's why I thought ukuthi ngikutshela iqiniso kuyabe a good idea. Apparently it was not. No, it's fine. It's fine. Ungaphela umoya, 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 ungaphela umoya. Ungaphela umoya, ungaphela umoya, ungaphela umoya, ungaphela umoya, ungaphela umoya. Kanti kuyini Madla? Mina mama sitazingambeli kahle. Kanti kuyini Madla? Mama mina ngivela mina ngibe happy. Ngazibizi thanks ngisekole sizinlandela. Kanti wawusenzani? Wawubulala abantu yini? Ngicitha imizi yabantu. Ungaphela umoya, ungaphela
umoya ungapheli Oh, la posa la maposa. Otherwise, we not chiche. Joshua Matthew. Itara. Oh, that's Jaya. Otherwise, we not chinkara. Sasa si yimi ngoko kaya. Feli. Hayi ininsimbi era nadigcinile igasi yazi Joshua bijame akazi lo ngitete yo lo ngitete mfethu manje simanga ngiyafika lapho ngabantwana vela ngiyakubona vela kungijampi vele so ngenza umuntu okuza la ekhaya la ukuthi neliphethe da mfethu bekumnandi la ekhaya nakhona bekunayisi manje ngizokuthiwa izinto sezijikile umdala sibande bekhala lapho yeah endela khona mangithi ngiyabheka ngithola ukuthi usisteri abaningi lapha basashadile la ukhuluma ngani amawula amabhichikazi lawo hayi ungakhuluma kanjalo Josh ungakhuluma kanjalo lezothi izingwaba bana ngosisi bethu uyabona ngosisi bethu bakhule besibhekela you understand awafisela okuhla ufuni bashade mfethu Josh la ngabe ngabo sister bethu la you understand komele sibashade mfethu masingashadi bona sizoshada bobani phela mina ngisasenayo maphi hayi namanje ngizomshiyela ubani ngikhule naye besincanywana ngizomshiyela bani sikhule sonke sikudla so izinto yabona so ngingajabula ukubona nawe ushadile mfethu ya ngingajabula kakhulu mfethu nami ngizocula emshadweni wakho mfethu yabona vele abone ngiphushile ukuze i-album launch ngipusha umbatheleni khwabi into zakho lezi khwabi iphobezela imnyama semanje lezikhipha kumawathi la ngiyabona esidudla khona la nemzini ngeyiwa qwala manje le kwamele phela siyifeature icast lonke bebona ukuthi ingwevizwa ke iyakwamela mfethu ngisize mfethu ngizosengishele ama-poster ngisize ungesabi phoza yakhe la vele sawachayelela bengicela ngikubheka lapha yazi no nyina nami thank you khona ukungishayela izwapho since mehlo matuka phoza awugcinile ikasi mfethu ngiyabona ikasi ngoshakala le blom lakho belisathi nazo uyazi into zakhona umathanda ekhishini so mpitshana lethi nyana awe ubingelele lapha oledi lapha odedanzo libeka kunindi ukufrayisa nje yakho wala phoza Sonile ko. Sonile ko. Manje ko kwanti mezisi uthi imali ayijabene. Angithi mqondisi ule project yakho ngale ematsheni. Hayi qala uqedisa. Qinisile ko. Ngithe qala uqedisa. Alright. Shwala wasingaphosa ngenza big mistake sure ngasomfundisi lwana ngabe ngikhuluma ngokunye akathi ngiphakathi kwegoli nitsheleni Kandla soke wayafika enhlani ke wena so niyadlala wena ungazibe ku problem usisho njalo evela khona mina Kodwa understand nolikani yathazi mawule something gawe ofuna uzizwisisana yahamba kuma extremes right wena ngisemakaya nzima shame Kathi tell me something girl just your feelings won't go in guy I'm Tanan I love that guy
But the problem, I don't think it will take me back. Why? Because remember laphana sivela kulo kuzeni laphana anti like laphana ngilokuzeni imodeli nganti wafika laphana ngacela lift ku yo guy. Wambona ngisehlike emoteni kaJosh. Was so very room abahle bathi mina yibuli what so eish guy I don't really think it will take me back. Serious. Into eyi-one in stress I. But just unqona. Mina from the way ngimazi ngakhona. Unkonje is just understanding. Come on, so when you understand, I'm telling you. I'll give it a try. I'm Zama. On to me when? To me when? Anyway, when I saw those crew, I went to get to an alpha. Guys, ngasatshela uJoji ka unike enye chance empilweni nakhe futhi. Kodwa la uJoji wakula mamutha. Wazondela indaba yona liyana kanodi. Bafethu azingibeni likhumbula njani. Serious. I have missed you girls. I have missed you so much. Anyway, ngathi besukumisa. Oh, we are the sisters. Yes, we are the sisters. Atulum sintoma, sintoma. 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 What's that? What's it's funny you, it's for Antoine, it's for himself. One, two, three. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3. You hold. Again. Again. Hello. What's up, guys? How's it, bro? What's up? Hey, right. God, thank you so much for helping us, It's nothing, it's all good. Sweet one. Let's proceed. Namhlanje sizolontsha i-album lethu elika Khawarathi umqakezeleni 2019. Sezongena stage nezoperforma nabafana iSnipers. Okwamanje sizombiza stage nezositshengisa ukuthi udume ngani phela. Ihamba nabafana bakhe iSnipers le Western Cousins siyabonga.
Qondisi. Yes, no. Umbizelani kanti khala abantu bonke laba bagcwele khona apha balinde ethi No, there's ukhobarati something I want to kanti ke. What is that? What is that now? Noli ngiyakuthanda. Ngithanda ngenhliziyo yami yonke. I really love you. Wewe ungitshela kudala. Angicanga uthanda nalo Josh. Josh mina abo bonke laba ngizongicabangela uJosh. Ngiyakuthanda. Cebe umama wabantu abantu. Ngempela? Yeah. Uthembisa into yakho. Anything for you. Udlale ngami. Asozi. Ngicela uyasebenza. Umdaba omnyama eBlack Chevrolet. Angeze ngiyafolisha. Ngithanda ukubonga kakhulu abantu basenjube. Ngithanda ukubonga ngiyambona lapho baba uSibanda. Ngiyabonga kakhulu umuntu omdala uphakamile wabuya. Ngithanda ukubonga abafowethu Western Cousins. Tada Snipers. Sisonke majensi. Namhlanje ngibisenjube. Ngiyabona umadlela lapha ngiyabonga. Sikhonele khona lapha, sazala khona lapha. Sizofela khona lapha, alright sister. Emfundini ikwazi ukuthi angizenzelanga ngedwa. Ukhona umngane wami esikhule sonke lapha. Ungaphi? Joshua woza. Impintsha yami le. Sikhule sonke. Sahlupheka sonke. Yeah, so ngiyabonga kakhulu ukuthi uJoshua uphakamile la wangisiza sikhule sonke singaba khona abantu basenjube Josh ngicela ukuthi ukhulume nabantu. Salibonani badala nabafitshane lazi nguJosh khole ngithengisa amatamati lana and then manje usathana wabe wangena ngabuya ngaba negebengu zami samosha lana elokishini enjube bengicela abadala lisixolele sibathathele amafoni sabahlukumeza nabonke lokho esikwenzileyo okubi usathane kalamandla unamanga uGod unamandla bengicela ukuxolisa abadala kukonke okubi engikwenzile. Ngabonga abadala. Phezu kwalokho ukhona usisi ebengizwana naye ubusihlabangane. Ngicela sondele eduze. Ngatholi. Phezu kwawonke engikwenzileyo ngicela ukubonga wena Ndlovukazi ongitshintshile emphakathini ngaba nguJosh Ongcwele ngaba yibona king and ngicela ungishade ngizokwenzela noma yini impoza yami sibe nengcoso ezingu-20 noma ngezingaki manje bengicela ukufasa le ndandatho ukuthi ngigcwele ngawe kuze kuyevalwa noma bengathini noma lumuza. Ora mapebezi. uJosh uthathile bafowethu. Oi. Sifuna umshado lapha enjube. Danke siyabonga. Right iphathi yaqhubeka bafethu. Usasekhona uMadlela. Usasekhona uChase Maravini, Western Cousins, Snipers, qhubeka DJ. Yo, Joshua, ukhona Detective Sergeant Ncube.
ngihlangana lo constable Ngwenya. Sibotshiwa. Abafana bakho bonke esilawo sebekhulumile zonke indaba zenu. Bese kusele wena uphela. Bengicela 2 minutes ngikhulume noma wasekhaya la. Awuphangise ndoda, semsebenzini. Ensweet, uyazi isikhona indaba engingazenza la nemakasi yabo. Sewena fona lalela lo Mr Smith yabo. Ngitshela ukuthi kwenzakalani yabo. But mina ngithanda wena wazi. Ngiyezwa sami ungafike sonke ni. Asabe. Sabe.